Hapdeng ke Jilikai ke baik Kluitar hapdeng ke France Persia ke Paraguay. Henry ke France klub Limno ke Paraguay lingba ke penalti gol Jo Kylian Mbappe haka menit ke Newpau. Balai kentanya Kylian Mbappe tang bande kublekti pat ki rang lekai jong ke Paraguay. Haka bau Kylian Mbappe ula keren ru ye di kentin dak ong bal dari penjaklia ye keti jongi. Kumta hang tang salong kibajak hilang ringkat batki. Kumta rudai kene kadau bau Kylian Mbappe ne kemit umtre tang banda kuplek ti bat orang apkol jong ke Paraguay hadin belakut noru ke jinge lekai. Bunsin bunwat baki rang lekai jong ke Paraguay kila persiang ban penkelon jauh Kylian Mbappe. Hak bau Kylian Mbappe da ke jing bitar bela ongru ya gini kentin hadin belakut ke ji lekai. Ba om day mengiru minang tang ban lekai football ngimnang pat ban lekai da kita kiwei ki taktik ban yelekai hak ta kerukom ke bom internet nre ngim kwa ban le kumta Henry Kylian Mbappe ula kena pat ba ke jing lekai kerukom lekai jong girang lekai ke Paraguay kalong ke bom sengup tenat Henry la yo yellow card pat dau Michael Olise hakam nit ke ba kendai pau plus new ling ba ke jing tiny Haduk bakut ke jing lekai warla orang apkol jong Paraguay ulat terwa ban kublekti badu Kylian Mbappe Henry Kylian Mbappe ulat kentajuar ban kublekti bad orang apkol jong Paraguay. Hakba orang apkol jong Paraguay ulat kuru ya ke man of the match hakane ke jing lekai nekamit Persia ke France. Kylian Mbappe ulat yo tap sikol hakam menit ke bah Newpau lingba ke penalti kebalaya lamru ya ke France Bandung sika quarter final hakane ke World Cup 2006 arah jar alkohonriu bad ban kut nopat ke lentiaj jong ke Paraguay haka ke France kan se kun Persia ya ke Morocco haka quarter final lingba kane ke sikol ke bau Kylian Mbappe ula yo nekamit mentah hakane ke World Cup arah jar alkohonriu ulai rengkat pada Messi damar new goal kadba kinegi arngut kirang ilekai katau Messi badu Kylian Mbappe kinegi arngut kirang ilekai kibalayo mar new goal hagi artliki World Cup arajar arpoar badu World Cup arajar arpohunri haka history jengka FIFA World Cup Kylian Mbappe mentaula poi kat kendai gol kebau dangduna setang sikol pan yarkat badu Messi ubalayo arpogol Kum taru ke lenti jengka France pan poi ke final World Cup arajar apunriu klan nangjan hagwa menta kala poi ke quarter final ladakan lawan penlim ya ke Morocco haga quarter final tetungen sepet pat ki tim tiba ke France kala bane kendu haga semi final ki tim kiba ke France kala bane kendu haga semi final ladakan lawan penlim ya ke Morocco haga quarter final kelak bandai ke Portugal, ke Spain, ke USA, dan ke Belgium. Kini ke South League tim, kawai na pedang kini kan push ke semifinal. Barada ke France kan lawan penlim ke Morocco kan second do. Kawai na pedang jong kini, lakan dari ke Portugal, ke Spain, ke USA, dan ke Belgium. Kijingi lekai Lasha Step ke Brazil, Persia, ke Norway, kan dari ke Porsi Bejai Shiteng. Kadba ke Meksiko Persia ke England kan daya ke Port Sunsteng Lasha Steps kiningkong kublai sibon